Chhimthlipui thlir tu zong te chibai ule karon sei to angin nimin atang khan he ka channel hian ming thar ania Chhimthlipui ti aniang LAWNGTLAI district thuthar omte le mundanga thuthar danglam bik te isia zel theinan Chhimthlipui te hun hi lo ngai chang rengla kadu ber chu milo subscribe nge ro ti hi ani e like le comment po ole vena hian covid chungchanga LAWNGTLAI district din mun thar lam ber kan ngai thanga chu ba kha chuan voin lama district thuthar om then khatte kan thir ho don bok ani darkar som ni le pali kalta khan LAWNGTLAI district a hivei mu chu thar som le panga anuma anwa hian rapid antigen test panga mu chu ve kan ni voin lama hivei en kolna atangin dama chuak khetiang hian an oma IR quarters covid care center thingka main building atangin mi som le pakwa an chuaka heng baka hian gulsil 4C middle school atangin pakhat chuatir ani bok voina enkol dam chuatir song hian va in samni anni tuna hian LAWNGTLAI district chunga positive hetiang hian an om ani IR quarters covid care center thingka main building a hian samruk le paruk an om meka dalu thar voin lama paruk an om ani building chu a hian samruk le panga an oma ti chuan thingka covid care center IR quarters a hian positive enkol lai om song hian va in mi za samthum le pakhat anni dedicated covid health center LAWNGTLAI a mi paruk enkol ani boka home isolation enkol LAWNGTLAI a mi za som ni le panga anom mek bokani chon hu 4C reverend thanjinga memorial middle school a hian pakwa tuna hanan om meka 4C chongtepi high school a mi som ni le pani enkol mek ani bok butang south a hian home isolation enkol somthum le pakwa anom boka vasai kaya home isolation a enkol mi pali anom mek boka saizo is home isolation a enkol mi pali tuna hanan om bokani Colts Ways 4C Esther English school a hian mi som le pakhat anom meka damdep home isolation enkol panga anoma ngalim luya hian home isolation enkol panga anom bokani saibo a hian home isolation enkol pali tuna hian anom mek bokani heng baka hian ZMC a LAWNGTLAI khua pakhat enkol mek ani bokani tichuan tuna hian LAWNGTLAI district chunga positive in lama omtele centera omsong te hian va in zathum somriat le pali anni heng positive te hi an risel na din mun uluk takavil rang ania ngai tom em anom si lawani ole shileng awanga kanin khuwa khir na chu athar a thak alo ngai le don ta athar han ti hian tam tak jok chu angai alaniang kan makve em na nia ka hriat chu in khuwa khir na dan district level task force ten an ruam man thina kan that na tur sri laka kan him na tur nia an hriat chu an han tlang zara faktu le pompui tu kan ni apoimo hle lain soisel tu kanom thin hi amak kati in khuwa khirna dan zam te hi abua sai tu di silam le district level task force lampo ni se andu wanga hetianga ron ti an ni lo andu wanga hetianga ron ti an ni lo mi pui hrileng laka kan him na tura ron duang chuak an ni thin ngatinge a soisel tu a lo tan hi kan se hau lo o ka ti thin karmasa a vai khat ma LAWNGTLAI kha pui chunga kan la practice ngai hau lo lir thei in tan chok an ron rat chuaka he thil hi voin thleng hian kei chuan tha kala tireng kholaya ve wak kan tlem pha hei hian sidar tur hi aweng hle a kalo ngai lain abik takin lir thei nei ten kan han ngai thei lo nga ringot mai kha chu aram mangai lo thak ma in ti ve lo mo ma ni kan in mangai lutuk na lama ram le khotlang chuan thil thalo po tur ma se pui kan ti lo ti na ani mayangem nge thil soi sel sim hinuam kan ti ho kan him na tur nia an hriat ang ro rel tu ten an rel hi chu isoi sel lo ram teng kan do mek hi kan si a thu oi na nen lo chuan ne chi ani lo thu kan oi phot chuan kan do neng voin thenga hrivei mu chu an la om rang te hi anga chan van doi sim awanga sikai chu anom te me mai aba khi chu thu kan oi lo wang le kanin thap da wang ani ti hi ke chuan kapom thap kanin len po engkim a howa thil ti kan thul du lowa ina kan tom pe lowa put kan sil tha pe lowa hand sanitizer kan mang war du box yelo
midang hlat chu sei lo kan la in ku ang thuaka marks ni sela pona kan chua apo nilenga sen kan pe lova hetiang hi sido mek ti om dan tura sarkarin aduan ani lawania thu hi io isel phot teng u thu hi dam na le him na ani ti hi ipom phot mayang u tukin jing darli le minisom ni akhan pi jelal pari kum somriat le panga pukelal siam liana nu pui si tlang pui khawa chu longtlai dedicated covid health center covid wangin aborala august ni kwa akhan si akai ti mu chu ania hemini vekhian DCHC hian admit ngalania ama hi natna ben von nei sa ani wangin anat na chu zual zelin tukin darli le minisom ni khan aboral ta ani an mani hi chung kwa member pali ania BCM si tlang pui ko thona an loi ani voin chamadar somle pakhat khan pro pastor Jacob Lalnun luan si tlang pui community hall a avoi liam ani ti hian longtlai district chunga covid-19 awanga boral hi pariat anomta ani longtlai west bial to MLA pusingu lian chunga chuan voin khan longtlai district a tlomngai pol lian ber central oil hena PPE set somnga alan PPE set lan na hi longtlai bazar venga MLA chen na ina nei ania pusingu lian chunga chuan sipui wanga ramin harsat na satak ama chon mek lain yang lai association te chu sidon a an tholok tak zat ti asaya ramle khotang tan man lakna tangkai na anei be sein PPE set chu lan ani thu asoi longtlai west MLA hian sidona malakna sang a kalpui de renga abial chunga VLTF le 4C a te tan puina hi asem chuak de reng bok ani central oil roi tu te chon an mamo tak MLA na pe chu lo moman ti thon soya MLA hi Lai District Youth Congress Committee President Pulal Tlom Lawa Chinza XMDC in atoy oma central oil roi tu te chon an mamo tak MLA na pe chu lo moman ti thu an soi voin august ni somle paruk thotran ni chanu dar khata khan LADC Noya Education Department official tele secretary LADC Board of School Education tesu puvi ja thanga executive member education middle school changtu hovin office chambara school hon chungchang a meeting poimo anneya he meeting a hian august ni somle pathum ma longtai DC le district disaster management authority ni bok thu chu azul zuin covid-19 omlo na khuwa engam zat te chu school culture ro manna an siam te thlir hawania LADC area chunga elementary education kalpui dan tur ro manna te siamin soi hawania hetiang hian ro manna an siam ani LADC huam chung elementary school te chu kar tluanin class panni te in kalchok ni se SOP le CAB mumal takle felfai takin zom chungin kalni sela antia he order chuan nuwa covid-19 positive case mu chuan kho alo amin rang takin school thunei tu tele VLTF tenen in beron chungin school kharngal ni se antibokani report po DC le concern department ate thelu ngal ni box sela antia he meeting hi puvi cha thanga EM education middle school changtu in akai soya meeting ko chan le thil poimo te soifiana anei bok ani to he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell milo na saktorin karon ngen che ani voin khan Mizoram Sarkara Sports and Youth Services Minister Purabado Moya chuan Longtlai College venga Longtlai Residential Sports School sak bultan na lungphum aphuma Longtlai veng puya fil omsa ti changtlum na turle Astrataf football ground atana phulem phana tur lungphum aphum bok sport minister Purabado Moy roi te chuan Longtlai district chuan in fiam na hun ma tha anei lo awangin Mizoram sarkar poin ngai poimo in Longtlai district tan sports infrastructure lama mason na turin malak na lian tak arwa manti asaya Mizoram sarkar in covid-19 sipui awangin sumle paya na sa takin harsat na atoka heti laya central project mga Longtlai district a mason na nalian tak tho ani tur hi alomom le ani tin sports and youth services department in Longtlai district thalai te mason nan cheng nuai sing khasang hi chuangin
na sang sang an thok chho don ti asoi sports minister chuan zirna le sports kalkoptir apoi mo thu sein Mizoram in sports thiambik te abik ankol na school anei ve tur chulo momati thule longtlai mi puiten an van nei bik sia an hriat abei sei thu asoi ani sport minister chuan pradhan mantri jan vikas karyakram PMJVK scheme manga longtlai district ti mason dan tun tlang pui chu November ni kwa sang ni som nia khan chief minister zom takin alo puang chuak to a chu bo zuin sum sangson anita first installment po release anita hlom ani tin ataka na tran tura lungphum anita hi alom om hleya longtlai district sports complex le lunglei district sports complex te chu a project alen thama wangin alungphum phum tur point chief minister kan be sei don ani atia project sang atan first installment po Mizoram sarkar ko ta aron release to ani atibok longtlai is BL to MLA agriculture development board vice chairman ni bok pu HBX zawa hian pu Roberto Moya sports minister hitoi omin Mizoram sarkar in sports le akai noya longtlai district ti changtun na tur ro man na siama ataka al hotlin na mel mu tur om ta chu lom momati thu he huna hian asoilanga hemi yatana ram petu LADC thunei tu te khotlang throi tu le oile throi tu te chunga lom tu asoya longtlai district mi pui ta chu nei tu thinlung puwa na thok tu te po thataka lo thopui turin acha ani technical report petu sports and youth service director pulal sang lian chuan longtlai residential sports school hi chang nuai sangthum zali samruk le pakhat senga PMJVK scheme atanga saktur ani thu sein first installment chang nuai sangkha zanga somnga pasari donto ani atia he school hian astrotaf football field multipurpose hall academic building hostel building pani teachers quarters le principal quarters te awm tur thu sein infiami ten zirna tha dongchunga sports anzir theina tura buat sai ani atibok longtlai veng pui wele field ti changtlun na tur le phulem pha na turatan PMJVK atang thowin cheng nuai sang khat le panga sangson ania heipo hi first installment donto ani sport minister hian mampui khoa PMJVK scheme sum manga cheng nuai sanga som pakwa senga longtlai district sports complex sakna tur mun po to in fi ngala longtlai district sports complex hian athletic ground futsal ground basketball court volleyball court le thil dangte akeng tel dona hmiatan hian first installment cheng nuai sang ni zan hi somnga pariat chu Mizoram sarkar chuan adong to bok ani district sports complex mun atana rom man hi longtlai khopuya tanga kilometer som ni vela hla omania mampui khoram ni in helai ram hi lai typical village le khwaljin hibna atana cheibol chho mek ania sports minister hian lai typical village buat sai mek chu to halin longtlai district borsap Dr. Andrew H. Vanal dika kai suin a khotlang lem in phal te tang rualin chuti ang thil thatak an ruam han chulo momati thua soya sports le tourism chu kalkop tlat ania wangin district sports complex le lai typical village chu a in pui ton theidon ani ti sein lai typical village cheibol chhozel na atan hian cheng nuai som aruam han saktur thua soya mampui wele kuta computer full set apebok ani tourism minister Puravato Moi roi te hian longtlai tourist lodge bula community center sakna tur mun potloin malak dan tur en fi ngala longtlaya community center saknan hian cheng nuai zan hi samthum paruk ruam man nin first installment pack chu ani to bok sports minister hi pu HBX zawa MLA agriculture development board vice chairman le Dr. K Pachunga MLA bamboo development board vice chairman tebaka MC councillor pu David Zong mangaya sports director Purel Sangliana longtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dika le LADC elected member te baka sarkar official tele central oil roi tu ten an choi om ani